Kublaya pi baro ngadai Marina kashnong trajo ngadai na lecture bat ngapriang ngubhaya pi baro sya kani ke channel jonga lecture roots menta ngadon ha po kani ke train bastet bha bat shani pi tep kadai ke por slap bat kadai ru ke por bha kayor na kata kadau pi ke kriat bha kasun beneng shani bat ngalas ngo benut bha ban wan pai na shatu pitem ha kapor bangadon shatu kasait bha kasin beneng bat kami kasngi kat ba shani pat kaslap bat ka kriat bha syabar kani ka train ngila banyo iya kilengka bat ikimadan bala tap da kayor bali syat haba syupet kumdi nang ni na train basait ti ka itanap hi ka thi ka jing yo i jongi Henry endangi mi syabar kalong ke e ka bam snutenat namar baka kriat palat kani ka sun beneng balong shanie kumni pitep ka penlong yanga ban perkat jeliu bakan no ka jing don bok kari kasi ban yo ya ka sun beneng ka babyang bah kam dasyet ne kriat than kum sya kiwe ki jaka nuksa kumang ni ha France ha ka porshit kasyit pada ka portlang ka kriat bah kalong ka eke ba itanat ban syupit kai na po yeng ya ka jing hap ka yor pitep Henry endam isyabar kin sapja tha bah ki kiti ki kejat tamba ki brie ya mi syabar na mar kim ban se ki hap le the jing thiet bat ki hap le jing len kama bha pitep banyak kali habahap kayor kumni petse wat ka hapo kapung ka kelah thabat tepi shani ha ka portlang anda hap kayor tang baka kriat Henry kilenti singking ru ki sentuit tepi na kata kadau kalong ka bama bah banyak surok bat banyak kali ngayala dia kan pi hakum kani kapor ngaju syong pensaat haying bat syadda kijing bam tie menta kasngi ngan syad no dau kek so pi nekong ngan pen ya kani kasini rong kti bat kamakon ngan king hadu bakini baro ar kin lang mentapat ngan tep ya kini kisok babunjat bat yakinat ngan king milai bahaya ki kenang bakin dup yasyo bah bat ngan the shiten klat ke umso ngan bu hading hadu bakin da cem bat kamrengat ke umso menta bakala kamrengan bat sini ngan penlip no ya kading bat harut bakan kriat bat kat bakan dang krian ngan syo ya saw teli ki peleng nang tangan kle lang de kumba saw syo moi he ka umpniang ngan king lang yakini baro ar mentapat ngan kle lang bat uni umaida ya kamulu baking powder using usia-sia bat unat make powder asma ubi muslah ya uni umaida ngan kle lang bat kapeleng kajing long uni umaida kala biang bikum ni kala dei kapor bangan kle no saya kini ki dry fruits pi haswa bangan syat ya uni cake ngahap king ha kata karukom bakan nom sakut ler hapo pet plak larong lai bangum dei lai kumu chocolate ice cream sapet mo menta kasngi ngan persyang syat ya uni cake ha arteli kirukom syat karukom syat banengkong kadai ha kini ka oven bat ngan syat ya u kumbashi kenta bat kat bangadang ab baun ngan syat ya shiteng kajing kle utu cake ha ka microwave
Tang bahang ni ha microwave pan ngan set tang 10 minit. Menta baladap 10 minit ngan say no yu bat pet ulong kumno. Namar kadai kasian ban nengkong banga set ha microwave pi. Enda syupet te u ibiang hi ikum ujing bam baset ha jenhau. Ap mo ngada ot chua ngin yapet ulong kumno. Habanga ot ujem pi om lele. Ngin yapet kai hapo pat mo ulong kumno. Oh, pet ulong kumni u ibiang hi. Tang ba enda ngala amat ya u ken pi ulong dambet ken diat. Bat ngasem ka don pi ka jing yaper habang ngaset ha microwave bada ka oven. Kerukom long hapo uke ka kambiang baset ha ka oven fi. Hadien chi kenta pangalaap natry ula long pi. Lak sama fruit cake tang supli. Wow, klut pi. Kermen ba ulai uni fruit cake. Ap mo ngandali no shoy kani katinsyat. Anda pet kumni na jrong te ulai bang pi. Bat menta kala dei kapor yang abangan mak no yaw ni ukik so bangala shet ha kapor bahap yor. Upo berubang bau tau kek. Ti tangkat to pi syapang kini ki arteli ki rukom shed yaw niu kek so. Bye bye. Saya syungsuk baro. Mats nguba wat klet men subscribe ha ke channel jonga like Terra Roots. Bye bye.